Lakhaingkora Trok Dwarbaguri constituency kaparlo Dolamara Cultural Complex along Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party pen klembang amai kangnipon Bangso amai along Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party amai pu Joy Singh Phangcho pen mai chari ponsi Junbang Samson Tok Bipensi Kichingsi Kisan Morcha Bharatiya Janata Party alam the thanponlo lapen Kisan Morcha Bharatiya Janata Party kong Junbang Samson Tok Bipensi aluhi ke pachinia por enpon thulo Bangso Mai Long Dolamara Town Chairman Mongol Singh Terang Tami Chitong Dunsi Dwarbaguri Kisan Morcha Bharatiya Janata Party Kapang Tang Poncha Phan RD Doklong Pen Kido Anara Pen Chinki Chethan Pon Lapen Dwarbaguri Mondol Committee Mai Pu Chun Bang Pen Kicheng Lok Ong Dung Dwarbaguri BJP Along Man Peng Kido Abang Phawang Phiatum Chitong Dun Lapen Kidam Tang MEC Kilik Mate Election Ahud Dwarbaguri Constituency Along Inko Rakit Home Polling station sita BJP atumsi high Lasinon ke wangji MP ki liga hut sita me longing ko raket home polling station sita me mesen pen pahai ponang poputa ar sikjit RD doklong pen chingki chethan pon La pendola mara alom atowar sita me prabjin pensai ke pading ponji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM MP MLA EM atum pen Chinki Jethan Pon Popusi, Kisan Morcha Maipu, Joy Singh Phangcho, Lapen Kisan Morcha Chunbang, Samson Tok Biatum Pen, Dwarbaguri Ada Dapan Mate, Dolamara Ada Dapan Lamcha, Chipi Ponlo. Lapen Kisomchi Achili Do Ansatame, Dwarbaguri Constituency Ada Dapan Un Anpen Draponji Puta, Maipu, Joy Singh Phangcho, Lapen Chunbang, Samson Tok Biatum Pen, Lamcha, Pipon. Dolamara Pen Arjison Rongpar, Karbi Anglong Live.